Roy kabangin Roy hakaktian boy. Di kasihan kebaning kong ay kabangi kong ke grup ngin Roy hakaktian ke jongki. Minang yang praktis ini namen step bagi amali badan prom jongki baca. Ti ngakit pat I amali badan prom baca sekabain wan ban Roy lang ban ni hakini kapor. Ti ngakit pat Roy pi kipat ba ay kabang pinang ikini ke jing Roy. Ngin Roy lang ngong ngin Roy kamjang.
mesti kampamut nong room. I mesti kampamut nong room.